ijambo ry'Imana ridusaba gushaka Imana, bitari gushaka gusa ahubwo gushaka n'umwete, ngo nibwo tuzabasha kumubona. Ntutegereze ko ubyutse uzagusanga uryamye, ntutegereze ko uzagira uramusho utazusenga, ntutegereze ko impano zizamuka mu buzima bwawe kuba mu utahaguruka, ntutegereze ko uzaba umunyembaraga mu by'Imana nta na kimwe uzi ukora, nta musanzu wawe mu rwego rwo kubishaka. Hari ibintu biranga umuntu usinziriye. Ugusinzira tuvuga ni ugusinzira ko mu mwuka, ni ugusinzira kuzana umucyo, kuzana umwijima utuma tutabona umucyo, ni ugusinzira kwahaye Satani ikibanza, kugira Yesu ikibanza nk'umucyo mu buzima bw'umuntu. Ikintu kiza kiranga umuntu usinziriye mu mwuka, ntazabasha gusenga, azananirwa gusenga nta muntu umuhagaze hejuru, azananirwa gusenga afite umwanya, azananirwa gusenga ari mu kibanza cyo gusengeramo, yageze mu ikanisa akananirwa, ari mu nzu wiwe nta kazi karangiye akananirwa gusenga, azananirwa gusenga igihe abandi bahe basenga, azananirwa gusenga ariko ubutabazi bwonyine yakagombye gukenera. Donc azananirwa kwigirira neza. Ikizakubwira ko usinziriye, uzunanirwa niko kwisigiriza icyo kugirira akamaro. Iyo umuntu asinziriye, ikintu cya mbere kiza kimugora yo kwikorera amatora, yo gukora urugendo rw'iminsi myinshi, yoje ahantu hakure, yosura nayo bamukanya ahantu henshi, ariko kiza kimugora no gusenga. Azaje kuramukanya mu rugo rw'abantu bavuga ngo dusenge, ngo ube bitabagiye. Abantu batangira kuganira ibyo gusenga, none uzabanza umenye izabo neza uko bimeze, akakubwira ngo ubiretse. Tuvuge ngo amen. Hari umuririmbyi wavuze ngo dusangira ibishyimbo, dusangira ibingibi, ariko ngo hari umunsi bizosobanura. Tuvuge ngo amen. Nubwo turimo gusenga, nubwo ibyo dukora bitari bigaragara, bitari bifatika ubunini, ariko hari umunsi bizosobanura. Hari umunsi icyo twakoze kizoboneka. Hari ibintu bivuga ngo batwita abakene kandi bitungishije benshi. Iyo usenga nibwo Imana iziza gusenga, kuza kuzana Imana ikagira impuhwe, igakumira, ikagenda igira rimwe ireka gukora. Tuvuge ngo amen. Nusenga ntuzategereze ngo imitwaro yo gusenga ize ubone gusenga. Umuntu akwiriye gusenga nta cyabaye, mu rwego rwo gutinya ko mu isi y'umwijima hari ikirimo gitegurwa. Isi ntabwo iryamye, ntabwo isinziriye, isi ifite amaboko aruta yacu, ariko tuyishobora iyo twasenze, kuko mu gusenga kwacu duhamagara umunyamaboko asumba amaboko y'ibitwirukaho y'ibituhiga, akatubera imbere, bigatuma rero batatugira mu bubasha, bigatuma tutaba umuhigo wabo. Tuvuge ngo amen. Tuzamurire Imana icyubahiro. Haleluya. Niba ubuzima bwawe butarimo gusenga, ni ubuzima businziriye, kandi ubuzima businziriye ni ubuzima burimo buganisha umuntu y'akaga gakomeye cyane. Ubuzima businziriye ni ubuzima burimo gushaka kuguhemukira. Ubuzima businziriye ni ubuzima bushaka kukunyaga. Ubuzima businziriye butakwemerera gusenga ni ubuzima ufite umugambi mubi cyane cyane ku buzima bwawe, icyaguhishurira, icyagukingura amaso, icyagufasha kumenya umugambi wa Satani watumye agutsikamira ngo tugashobora gusenga. Abantu benshi barabigerageza, akarinda ngo agere mu cyumba mu rwego rwo gusengera, akavuga ngo reka banze
wari wasenga neza ngo risanzuye agasanga n'isi yayambuye. Hari abandi bazasenga bari mu burengeti bagera mu ijosi kugira ngo n'uruzi rugiye kumubwira agategereza ngo rikabaza neza uburengeti mu ijosi ngo bari gusenga. Yatangira gusenga ibitotsi biza bimanuka ntirosinzira abantu bose bo mu muhanda bikamuza, ugasanga ibyo yakagombye gusabira asaba niwe wayitanga kazoba karabwira Imana ngo ndaguheza umugisha nawe kandi yakagombye gusaba umugisha kazabwira Imana ngo ndagufasha nawe kandi yakagombye gusaba Imana ngo ufashe nawe. Satani ni umuhanda aramanuka agenda gushoreye abona kugesheje mu burengeti akavuga ngo hana gushikije akaza ku rurimi rwawe akaguha ikinyobwa cyitwa ibitotsi akagusindisha ukigira Imana mu buzima ugatangira gutanga udafite ihame gusa wari umuvo gusa. Bamwe ndibaza mu gihe yarangije aza yibaza mu gitondo wese ya masengesho nabikwerangiza ryari kandi iyo wibeshe ugasenga bene two dusengesho woryamira habe n'umwana uri kure. Satani azavuga kuko yatangiye utungutu ndamusinziriza abana bawe baje ku masomo baramutanga kuzuka tuza dushongoroza akavuga ngo kugira ngo ejo atazasubira kugerageza reka musinzirize akagukubita fenerga ukagenda ukazuma mu gitondo narayisinziriye sinomenya none tuvuge ngo amen. Satani kitazakora azavuga ngo uzomubuza gusenga, nimubuza gusenga azobasinziriye. Nubona ntubisenga uzomenya gusinziriye, uzomenya kutariho. Ariko kandi ijambo ry'Imana ririmo riragusaba ngo yewe usinziriye we kanguka tangi usenge tangi ukotane tangi urwane. Gusenga si byo bizaziriza. Nimba utarabona umufuka w'akawunga wizana mu wawe, nimba utarabona ibishyimbo bizizana, nimba utarabona imyenda yizana yo kwambika abana cyangwa iyawe, no gusenga ntibiza byiza. Nabyo birasaba guhaguruka, birasaba gutanga umusanzu, birasaba gusenga uhagaze, birasaba gusengera kure mu rugo, birasaba gusengera mu rusengero, urasaba kugira ibyo ukora kugira ngo igicaniro cy'amasengesho kiri mu buzima bwawe. Tuvuge ngo amen. Tuzamurire Imana icyubahiro. Haleluya. Abandi Satani yabagize yabahaye ikiruhuko. Bahora bavuga ngo mudusengere kandi umuntu utarwaye ubuzima agasaba amasengesho atari masenga yiwe. Abantu baza bafatanya bagasenga ariko nta muntu udusengemo. Nosanga watewe tugafatanya tugasenga amapepa ari wowe tukayigezayo ukaririmba naje gasenga tugasoma Bibiliya ndakumva tukagira agataramo tukaramya tugahimbaza mwakandika amandiko ngakayasobanura ni byiza. Ariko mubona ugeze ku rwego rwo kuvuga ngo bagusengeye wowe dusenga ngo mpaka bagusengeye ikibazo gikomeye cyane. Kizakubwira umuntu usinziriye uzamubwirwa no kudasenga kandi kudasenga ni ugukinga imigisha iva mu ijuru izahuri, ni ugukinga ni ukubwira Imana ngo simukeneye muri presence y'iwacu, ni ukubwira Imana ngo muri iki kibanza hagati muri je simukeneye. Tuvuge ngo amen. Ni ukubwira Imana ngo ndabona ntacyo ufasha. Izo ngizo abantu babivuga batabizi, abantu babivugisha ibikorwa, abantu babivugisha imyitwarire n'imyifatire. Iyo udasenga nicyo uvuze, iyo udasenga nicyo ukoze. Kuko gusenga ni ukubwira Imana ugategereza igisubizo cyayo. Gusenga ni ukubwira Imana ngo hari ibyo utayibasha mwimufashe. Gusenga ni ukubwira
ukuvuga ngo imiryango yose uba wayikinguye yose igakingukira mu buzima bwawe, mu buzima bw'umuryango wawe, mu buzima bw'itorero ryawe, mu buzima bwawe bwose bwawe. Ikintu cya kabiri kizakubwira gusezereye ni ukudasoma ijambo ry'Imana. Kudasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Satani agira ibintu nka bitatu azakoresha kugira ngo arwanye abantu. Ijambo ry'Imana bamwe baza bavuga ngo iyo yabuze ibitotsi bazafata Bibiliya. Iyo yatangiye gusoma babasinziriye. Tuvuge ngo amen. N'abandi bahaye basenga b'abanyembaraga. Iyo utangiye gusoma ijambo ry'Imana utangira kumva ko umunaniro. Ariko iyo umunyamwuga usenga uzumenya ko ari ibitero. Uzuzana ibase irimo amazi yo koga ugakandagira ugasoma Bibiliya. Uzufata amazi yo muri firigo ukabisa mu mazi ugasoma Bibiliya. Tuvuge ngo amen. Abandi baza batekereza ko babahitemo ko bazabwiriza abone gusoma Bibiliya. Umuntu wese basanga ko basoma Bibiliya gusa bamuzigishe. Nuko bagahisha ko sinzigisha kandi azigisha. Abandi bazi ko Bibiliya gusoma ijambo ry'Imana ari ibyo abapasiteri cyangwa ababwiriza b'ubutumwa bwiza. Satani azabwira abantu gusa urasoma pasiteri ufite ababigenewe. Pasiteri wacu yaratubwiye ushize yatubwiye izina ry'uwo muntu, yaratubwiye ngo hari umuntu yabwiye ngo abwirize, aramubwira bwa mbere arasubira aramubwira wagume kumubwira ngo aramubwira ati ese titwagutoye titwowe pasiteri w'urusengero ati niba ubu pasiteri w'ukunaniye ubureke ushaka. Tuvuge ngo amen. Wewe ni wowe pasiteri, wowe ubushize warabwiye ngo ubwirize ndakwihorera urasubira urambwira niba ubu pasiteri bwakunaniye niyo uburetse tugomba kuvuga kare hari abandi bagufata baruzuye ngo ukeneye ariko nje kuza kubwira ngo ubwirize. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bazi ko gusoma ijambo ry'Imana ari iby'abapasiteri, abandi bazi ko gusoma ijambo ry'Imana ari igihe uri gutegurwa kugira ngo ushobore kubwira abandi. Ariko ijambo ry'Imana mu buzima bw'umuntu bw'Imana. Tuvuge ngo amen. Iyo udasoma ijambo ry'Imana, iyo udasoma ijambo ry'Imana, iyo rigeze mu buzima bw'umuntu rimuhindukira Imana, rimuhindukira imbaraga. Gusenga zo kurwanya kamere zacu, iyo twabeshaga benshi, iyo twibaga benshi, iyo twasambanaga benshi, gusenga kumara kamere zose uko zakabaye. Ariko ijambo ry'Imana rituzamura muri iri ntambwe. Ijambo ry'Imana rituzamura tuba turi ku rwego rwo kurwana na Satani, kuko Satani tumurwanyisha ijambo ry'Imana. Tumurwanyisha ijambo ry'Imana kandi agatsindwa akagenda. Tuvuge ngo amen. Ijambo ry'Imana ni imbaraga ya Kristo ikomeye. Iyo twatuye ari umutekerezo bunini no gukorera ku ijambo ry'Imana bikazatuye urutare rutanga amazi, byazatuye inyanja itanga inzira. Ijambo ry'Imana iyo uri gusoma ijambo ry'Imana ubona
ry'Imana iyo umuntu atarimo arisoma ni ikimenyetso cyo gusinzira. Nubona ryarakunaniye, ubona ryaranze, uzamenye ko watangiye gusinzira. Ijambo ry'Imana rikwiye gusoma iminsi yose. Tuvuge ngo amen. Ikintu cya gatatu agaragaza umuntu usinziriye. Kuba mu materaniro biramunanira. Umunsi wo gusenga ni umunsi wo kugira ingendo. Umunsi wo gusenga ni umunsi wo kuruhuka. Umunsi wo gusenga ntazaboneka. Iminsi ushatse wawubona, ariko iminsi yo gusenga ntazaboneka. Bavuga gusenga twese ibyaha. Uje gusenga bishobora kandi atarwaye. Ananirwa gusengesha uri mu rugo, ananirwa guterana mu rugo, ananirwa guterana mu rusengero, ananirwa guterana mu nzu y'Imana ngo abantu bahuje. Iyo abantu bahuye baraganira, iyo abantu bahuye baracazanya, iyo abantu bahuye basubizanya mu Imana. Bamwe bakora kimwe, abandi bakora ikindi. Niyo mpamvu ari byiza ko abantu bafatanya bakabana mu materaniro, bakiga ijambo ry'Imana, bagafashanya bagasenga. Ikintu cya kane kizakubwira gusinziriye ni ukunanirwa gukorera Imana. Mu byo yasinziriye biragora gukorera Imana. Tuvuge ngo amen. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu yasinziriye gukorera Imana biramugora cyane. Aho umuntu no kukweza kuzotanga icyacu agasanga nicyo yabashije ukuri, agasanga amafaranga asigaranye yagiye munsi y'ibibazo afite. Iyo dukorera Imana abari bituye ikintu cya mbere biza umugisha ubuzima bwacu bwa hano mu isi. Iyo dushoye umutungo wacu cyangwa imirimo yacu mu bapfakazi, mu mfuzi, mu bakene no gutanga mu giseke mu nzu y'Imana, bizana umugisha mu buzima bwacu bwose. Bizana umugisha mu buzima bwacu bwose. Hanyuma ubuzima bwacu iyo twagize ubuzima bwacu bwo gukorera Imana ni ukuvuga ngo kwizera gushyira imirimo, kubaho ari nta mirimo, ni ugusizira gutangaje. Nitwagera mu ijoro ntabwo bazakunda mikorofone ngo yisobanure, imirimo y'umuntu ntizamusobanura. Pasiteri ntazoguherekeza ko imirimo yawe muzajana, kandi cyiza niba ari bibi cyangwa mwiza muzaba muri kumwe nayo. Kandi ibipimo ntawe uzoba umuhagaze iruhande, hazoba ari gahunda yo kunyura mu muriro. Yaba ari myiza igatambuka bari mubi igashira, kandi iyo abihiye bagushanya nayo, kandi iyo abitambutse ukawutambuka nayo. Tuvuge ngo amen. Abantu bazotekereza ko gukorera Imana ari ibintu bisanzwe, ari ibintu byoroshye. Abantu bazotekereza ko gukorera Imana ibyo dukora, ibyo tubiba, tubisarura turi mu isi, tukazobisarura turi no mu ijuru. Imirimo dukora, iyo tutarimo dukora, iyo gukorera Imana byatunaniye, iyo gukorera Imana bitagishoboka, iyo gukorera Imana byanze, ni ukuvuga ngo tuba dusizire ku rwego rukomeye. Tuvuge ngo amen. Iwacu aho dusengera nashatse kugerageza kwigisha abantu gukorera Imana, ariko nkabikoresheje mikorofone, nkabikora gusa kugira ngo abantu babirebereho. Bamwe barabibona baragerageza, abandi ntibabibona. Hari umunsi umwe abakristo biroroshye gutanga ubuhamya ko bwaba busa bwose.
umuvandimwe twazanye kuyoya twabanye ngoma twese dufite ubuzima bubi cyane, ariko uyoya aza nyuma yacu gatoya tugize iminsi tungahe ari donc amayitaje kwa gusengera inkweto, kwa gusengera imyenda, amasomo yo zari bigoye cyane. Niga ngoma ngakorera mu rugo nta amasaha kabiri cyangwa gatatu, kandi icumi kimwe cyo kujya gukora tayiga, ikindi cyumwe ukaza gashaka amafaranga akaza akishyura kwiga, ntabwo cyari byoroshye, ariko za wishimye no gukorera Imana izana umusaruro. Gukorera Imana umunsi umwe buyoya araza kundeba arambwira ati mfite ikibazo cy'imyenda, keneye kumva mu myenda. Tungera nari maze kugira kamasimisi kanga ati jewe keneye peza kamasimisi icyo gihera gusaba amasimisi afite atatu, donc yari yasize abiri indi imwe yambaye ndamwitegereza ndamwati umusore nimuheza amashati ndamwigisha uko amashati azaboneka bizokora nashira azoma kandi ukaba rifite ka cumi n'angahe, ariko ndamubwiye gukorera ikintu atazibagirwa mu buzima. Ndangiza ndamubwira ubwo dusubireyo fata ayo mashati yose uyaga usigaranye wambaye ukeneye amasimisi iyo dutanga rifite nariza ngaho umuntu wemutse, kandi kubera ko twari tubana cyane umunsi yarazi ko mfite amasimisi agenda nyine amerewe nabi. Tuvuge ngo amen. Arataha nawe ati cyo koza uzokimenye ijambo ry'Imana rava mu cyuma utayiba nicyo azasanga. Aragiye hamagaye abahungu babiri kubera ko akunda utanga ikintu nyine atakira aho agiye hatarashi iminsi ngira ngo yari itarashi sinibuka zisashe iminsi yawe iminsi hashize iminsi umuntu aramuhamagara w'umukire aramubwira ko bigaragara ngiri utore imyenda yose ukeneye kandi uhere ku nkweto n'amapataro n'amashati n'amakoti. Uyo yayikorera akagusohora uvuge ngo amen. Mu gihe kidatinze uyo yari afite iduka ry'amashati n'amapataro n'inkweto. Mu gihe kidatinze yaratangiye uzatanga amashati akayohereza muri Amerika, akayohereza Kinshasa, akayohereza abantu bose bakavuga ngo kwa Buyoya ukanisha ivoye. Jewe nageraga mu iduka yiwe sinageza mu kwa rukumanura akambara kagenda kuko nishe amazirisho y'amasimisi. Undi munsi tuvuga ngo amen. Undi munsi yaragize igihe kirekire asengera akazi aza kundeba ngo mufashe. Abantu benshi bamwe ngo dusengane bazagira ngo simbishaka, ariko hari igihe umuntu azaza namwitegereza twahuza amaso kamenya neza ko hayashaka ikintu kidakwiriye kabisa. Ndangize ndamubwira ati simusenga, ariko ndakubwira ikintu dukora, turatanga umusanzu wo kugira undi muntu tutabara. Wowe umaze kutubwiye tunaza kugenda tugera ahantu dusenge kandi ariko amafaranga menshi, ariko niwe nayo mutegamo, ariko ndavuga ngo tuyakoresha, tugiye gukoresha amaguru tugiye umuntu tutabara. Niki nari natekereje ko mu gutabara undi muntu turi gutabara. Bwira bweyo mukurikire tugende dusengera abantu ibirenga bakaguhamagara. Usazaga kahora akaduhaye tugende amukurikira. Tugeza ahantu turasenze, tugera ahandi turasenze, ivumbi ryinshi ngo tuje gutandukana mu gihe cy'icyaro zizagenda. Bizana umugisha muri ubu buzima, bikazana umugisha
no mu buzima bwo mu ijuru, kuko nitwagera mu ijuru tuzisobanura imirimo. Kandi Imana ntidusanga ko tudashoboye. Imana ibikenera gukora nk'uko dufite gusa. Isomo rya jambo ryo muri Bibiliya ngo wa muntu watanze ku gato cyane imiseke itoya kabisa, ariko ngo niko yari afite izabitera mu miseke isake zibiri ngo isake ziraterera. Niwe wari watanze amafaranga makeya, ariko Imana ngo yashima cyane. Ndagira ngo babwire neza uhereye ku muturage wawe. Abantu bose ntibazereka ngo bavuge ko ijwi ry'Imana ryavuze cyangwa basobanurira abandi, ahubwo hari no gusabwa kwerekwa bindi, ukamenya ko umuturage ifu yashize baje kurara, ukagira ngo ubashira muri ako gashobora agafu gakeya, ukamubwira ngo ngaho abana ntibabura. Uzoba weretswe, uzoba wasomye amandiko, uzoba wakoze igitangaza. Nubwo n'umuntu yinjiranye igitenge y'izumweru bitanu bikurikirana, uzonyomboke muri za nyinshi za bucuru ufate k'umushini, kandi uzorebe ushaka kugira abantu batamenyereye cyane kugira ngo bakamenya ko wakimuhaye. Uzoba weretswe, uzoba wakoze igitangaza. Uzotangazwa n'ugera mu ijuru, Imana ikubwire ngo wabuze na Yesu wawe afite imbeho bandambika. Izokubaza ngo se, uzobaza ngo se nakwambitse ryari nawe, ikubwire ngo wa munsi wa mumama waje ufite igitenge umuha igitenge ngo ni jewe cyane utaba ufite igitenge wampaye igitenge, kubwire ngo cyane uburyo bwa naturuke. Tuvuge amen. Abasore n'uba muri mu ijana ishati iracitse izigiye kirekire, uzomuheza ishati, uzomuheza isimisi nta kibazo. Umuntu yogira amasimisi atanu utagira abiri tumuheza isimisi. Imana ati gusaba gusha ku muntu afite ifaranga, fata kuzo ufite umuheza. Tuvuge amen. Imana izovuga ngo wa munsi nageze iwawe nambaye ubusa ubanambika, sinari muri shati nari sigaranye, kubwire ngo se n'ibyari, ikubwire ngo wa munsi nageze iwawe ukeneye ishati urayiteza. Wa muntu wayihaye nije wayihaye. Ubuzima bw'abakristo ugomba kugira imirimo. Iyo turimo gukora yisana tuba turimo duha Imana, kandi iyo duhaye Imana kuba ari kwishimira ku byo yakoze ku buzima bwacu, tuba tugaruye amashimwe atari ay'amagambo ahubwo y'ibikorwa. Tuvuge ngo amen. Amen. Icyanyuma kiza kigaragaza ko umuntu asinziriye nuko aba ubuzima butiyeza, aba ubuzima butirega, ibyaha bikuburirana, agakora bimwe none agakora ibindi ejo, agakora ibindi ejo bundi, ubuzima bwe bwose agasanga ni ubuzima bw'ibyaha. Iyo ubaye ubuzima butiyeza, iyo ubayeho ubuzima butitunganye, iyo ubayeho ubwo buzima, umuvuga butumwa waje mugoroba yavuze ngo iyo dayimoni ikoreshe agasanga harimo umwana, ngo asagenda akazana abandi badayimoni babi cyane, kandi ngo bafite ububi, bafite n'ubugome mu kuruta uwa mbere, ngo bagahitaho umunani. Ba bandi umunani iyo basanze mu kibanza, buri umwe wese azagenda akarira kuzana barindwi bakaza. Tuvuge ngo ubuzima bw'abakristo bugomba kuba ari ubuzima bw'iyasi iminsi yose, ari ubuzima bwitunganya. Iyo utitunganya uba icyerekezo cy'abadayimoni. Abadayimoni barahamagara bakavuga ngo hano hari ifasi, dosiye zose basanga zabikozeho. Iyi dosiye bayikurikirana bagasanga biragukora, dosiye zose ko biragukora, dosiye zose ko biragukora. Ni ukubera iki? Nuko utemeye gukora kugira isuku mu buzima bwawe. Wakugira ngo mwinjire muri iyi nzu, igituma dutuje dutekanye tumerewe neza muri iyi sare, nuko hari abakoze isuku. Kandi si uko bakoze isuku none gusa, nuko baza bakomeza bakora isuku, bagira ibihe byo gukubura bihoraho.
mu buzima bwacu nibwo tuzabasha gukanguka. Icyo bivuze gukanguka, wakwibaza ngo bakanguka gute? Uburyo bwo gukanguka ni gukora ibintu byose tuvuye kuvuga. Gerageza usenge, gerageza usome ijambo ry'Imana, gerageza ukore imirimo y'Imana, gerageza ibintu byose by'Imana. Uko bimeze mu buzima busanzwe umuntu asinziriye, ni nako bimeze mu buzima bwo mu mwuka. Iyo umuntu asinziriye, ikintu cya mbere azakora, azafunga amaso, azamubwiriza. Kandi umuntu ahumuje ntaba akirimo abona, kandi umuntu atarimo abona ntaba ahandi ibihe bitambuka. Iyo abantu basinziriye, Satani agakuramisha ntabereke ibiri mu bishiga. Iyo umuntu asinziriye, ntashobora kugenda. Umuntu yasinziriye ntashobora kugenda. Ntabwo ubuzima bw'abakristo ubuzima bugenda. Iyo turirimba tuba tugenda, iyo dukora imirimo tuba tugenda. Ubuzima bwacu bwa buri munsi bugomba kuba ari ubuzima burimo bugenda. Iyo umuntu asinziriye, nta gitekerezo yatanga, kandi ntakwiriye gusabwa igitekerezo. Ubuzima bw'abakristo bakiri maso, muramenye neza n'umuntu abantu barasinziriye uza utambuka, nta gitekerezo dusinziriye no guheza. Ariko mugerageze gukanguke kugira ngo Kristo amukurikire. Ibitotsi bibi bizana akaga, ibitotsi bibi bituma umuntu adakomeza gahunda ze, bituma umuntu